अस्सलाम वालेकुम पीटीवी नावाला तो न्यूट वाली मोहम्मद सरपर अबर सरट सरालक बेवस फलस्तीनी थी इसराइली फौज ना पारगान बम्बारी भर जाए कुतबी बशखाना बल्ला आबादी न इलाका आतिया हम बम्बारियन बल्लू तवायस मसुने बोरा दाऊदी बरादरी ना पीर मुर्शिद रूहानी पेशवा डॉक्टर सैयद मुफस्सिल सैफुद्दीन ना शरफटी ऐवान सदर इस्लामाबाद की 2 मस आलरसानी और शेंकारी न निगरान वजीर गुलाम मुर्तजा सोलंगी पारेनी की नशे अगड़ा की इंसानी सेहत की बाज खराब हो कतर की पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी ता जुआनी एट सिता मसुने निगरान वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर उमर सैफ ना कमाशी अटी कर्द दुआ अटी पाक कतर आईटी कॉन्फ्रेंस अटी बशखाल दसवालक सरजमियत बेवस फलस्तीनी या इसराइली फौज ना पारगान बम्बारी बर जाए कुतबी बशखाना बल्ला आबादी न इलाका आतिया हम बम्बारियन बल्लो तबायस मसुने इसराइली फौज डगारी कार्रवाई दास मुच्चा गजाइस कान तालान करनी गटिए नो दियान दा वक्त कान अशसदान जियात बंदगाक शहीद मसुनो दासा ओफ्ता कच 15,900 सर मसुने 42,000 बंदक टपियो अकाम मुत्तहदा जनरल असम्बली न सदर न इंसानी बुनियाद आतिया मुदामी वर जंग बंदी न पड़वे कन्निंगाने बोरा दाऊदी बरादरी न रूहानी पेशवा पीर मुर्शिद डॉक्टर सैयद मुफस्सिल सैफुद्दीन शरफटी ऐवान सदर इस्लामाबाद टी 2 मस सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी अमन एमनी राजी शोंदारी माली खिदमत आता शरफट ओदे निशान पाकिस्तान ना शरफे तिसक आलरसानी और शेंकारी न निगेवान वफाकी वजीर गुलाम मुर्तजा सोलंगी पारेनी की नशना गिड़ाता कशिंग आन इंसानी सेहत की बल्लो खराब दास ता सबबान 6 सेकंड अति ऐसी बंदगस जियान मरेक इस्लामाबाद की नशे या गिड़ाता असर और नुस्खान आते मालूमदारी न 2 दन तरान करिसा वफाकी वजीर पारे हर साल 50 लाख बंदक नशा दूतियान कायरा गिदरिंगो का 80 साल 10 करोड़ बंदक नशा दूता कसकुनो कतर की पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी ता जुआनियत सितामा सुने निगरान वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर उमर सैफ ना कमाशी अटी करदस दुआ अटी पाक कतर आईटी कॉन्फ्रेंस अटी बशखल पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन ना चेयरमैन जोएब जान और सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी को बशखल कर कॉन्फ्रेंस नमस्कत पाकिस्तान और कतर न जरकारी कंपनी ता न्यामत तालुक के शोन तिन्नेंगे सी हजार आईटी कंपनी पाकिस्तान ये डिजिटल दुनिया तो अवार करने के बल्लो किरदार अदा करने गटियो पाकिस्तान आईटी उनरमंदा कंपनी आलमी वडर तेने कुल जागा आतिक मनिफेनो सालाना अफ्ताद 5,000 आईटी ग्रेजुएट तैयार मनी गटियो दारियत एलकारी ना फरावानी किन गाम अरफिंग गेंग गटिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ना सदर शहबाज शरीफ तो पार्टी ना बलूचिस्तान ना सदर शेख जाफर खान मंदोखेल लाहौर रटी मुलाकात करे दामोका तंजीमी मामला लस गिचनकारी तवालट तैयारी तबारावर सलाह सोज मस
بلوچستان کی گچنکاری تا حوالات سیاسی حکمت عملی عام غور کرنے گا. صدر PMLN شہباز شریف پارے کہ بلوچستان نشونداری پاکستان نشونداری تو تفوکے شہید وقت سم کئی پکو ہمیشہ زندہ سلیق میجر محمد اکرم شہید نا پنجاؤ دمی کو سالین شان و شرف اٹتنگا مسیح آتے تھی قرآن خوانی مس اور دعا کرنگا زندہ قومک تینا موسن آتا ایسانا تی گیرم کپسا ارا قومک تینا شہید آتا شرف کپسا اوف ہمیشہ ذلیل و خوار مرے رہا. میجر محمد اکرم شہید لم وطن نا مارس ارا کہ ہمیشہ ننا اس ساتھ زندہ سلوے. میجر محمد اکرم 4 اپریل سال 1968 کاریانہ خلق ٹنگاٹی ودیمس سال 1961 کٹی فوج ٹی نوکری دوئی کرے 1970 ٹی میجر نا منصبہ رسینگا سال 1971 کٹی مشرق پاکستان ٹی میجر محمد اکرم ان سنگت تک اشتو دشمن تو جنگ دلیریت کرے مقابلہ کرے اور لنگر و ملاس اسورا پداہم امت باتی طور میجر محمد اکرم ان سنگتک بید ساز و سامان بلو وقت دشمن تون جنگ کرے لما وطن میر اک کی ادا کرے. پاکستان دا عظیم فرزن تینا دلیری لما وطن کی جان قربان کرنے گا او دن نشان ایدر رسیں گا. بھارتی کمانڈر ان چیف جنرل جگجیت سنگھ اور 16 دسمبر سال 1976 بھارت نا اخبار ویکلی سٹینڈرڈ اٹی شینک مرو کا بیان سیٹی جنگ نا اوالٹ پارے کہ بھارتی فوج نا انداتے بلو جنگ اسمس او دی سخت مقابلہ تون اوار مونتنگا اندا کلان زیاد بلا جنگس. پاکستان افغانستان انو کا تا کچ 10,04,10,150 ششس کان سر مسونے 4 دسمبر 105 گاڑی تا ذریعٹ 234 خاو تک تینا ملکہ ہینا 4 تاریخ انو کا تیٹی 676 نرینہ 536 نیاڑی اور 80 آزاد 266 چنا اوار اسورا اور دا 476 بندغاک داتے تون اوار تینا ملکہ انار. پاکستان نگران بلوچستان نگران وزیر اعلیٰ میر علی مردان ڈونکی پارے نے کہ یونیورسٹی تے فنڈ آتا فراوانی ویلو مشکل آتا ایسری ودوں کا خرچہ تے کم کرنگ با ضروری ہے. کوئٹہ تے یونیورسٹی تا مالی انتظامی معاملہ آتا جاچے علیسا اوپر کے مالی معاملہ آتے کہ انڈومنٹ فنڈ جوڑ کرنگ ضروری ہے اور دار کے وفاقی حکومت مدد تو حکومت نہ خواستے کے نا. میر علی مردان ڈونکی پرائیویٹ یونیورسٹی تے معاملہ و نظام آتے جوان کرنگ اور مالی حوالات جوان ورڈ اتھنکن اسے پینٹولیا سے آڈٹ کرفنگ نا پنتشونے کرینے. چیئرمین HEC ڈاکٹر مختار احمد دیوان تران کریسا پارے کہ تعلیم صحت نا شعبہ تم خیالداری استننگ با ضروری ہے. سیکریٹری اطلاعات بلوچستان DGPR نا دوڑائی کرے. ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشن محمد نور کیتران چینی سفارت خانہ نا پاراغان ڈیجیٹل لائبریری از جوڑ کرنی نا کمک اور ادارہ آتا کارکرد اور داتا ذمہ داری تا باروٹ معلوم داری استس. سیکریٹری اطلاعات ادارہ نا کارکرد نا ستائے کرے اوفتا تینا کمک نا برواسائی تس. وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم بلوچستان جعفر آباد کی پوسکن جوڑ مرو کا منصوبہ محکمہ آتا دوڑائی کرے اور DHQ وٹی صحت نا آثراتی تا جاچیل کے اختیاداراتے کل منصوبہ آتے وقت سرجم کرنگ نا پنتشونے کرے. الال امر پاکستان نا پاراغان بلوچستان نا یخ موسم و خاص ورد نوکا پان گواچی مرو کا خاوتا تینداتی گراتا فراوانی برجائے. چیئرمین سردار رشید لغاری نا پنتشونا بلوچستان نا دفتر نا ٹکری شفقت اللہ لانگو نا نگرانی اٹی وڈ خوزدار گدر مونگچر کلات نا اراسدان زیاد اورات اسکان کمبل باسن و پچ کوٹ چراغ انگیٹی قالین بنیادی ضرورت نا سامان تے فراوان کرنگا. کوئٹہ نا خود کا گوٹ آجی لیڑی نا اراست خاوتاتے ہوں امدادی سامان بشو بانٹ کرنگا. ایچ چوراجس تینا نیم آبادی یہ پلا تخیصہ سرسوب مننگ کپک نیاڑی تا اکا تا مہمتی کوئٹہ تے UN پاراغان میلہ سیمینر سے نا بندوبستے کرنگا. کھلا روزہ مئی کے 11ویں دن UN ویمن کی طرف سے کوئٹہ میں دستکاری میلہ لگایا گیا. میلے کا مقصد بلوچستان کی کاٹیج انڈسٹری سے خواتین کے اونر اور ہینڈی کرافٹس کو روشناس کروانا تھا.
میلے کے آرگنائزر کی طرف سے کوئی جواز نہیں کے عنوان سے سیمینار کا بھی اہتمام کیا گیا. نمائندہ UN پاکستان شرمیلا رسول اور ویمن ایکٹیوسٹ کا کہنا تھا خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے لیے 16 روزہ عالمی مہم 10 دسمبر کو انسانی حقوق کے دن پر ختم ہوتی ہے اور یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ خواتین کے خلاف صنفی امتیاز ہیومن رائٹس کی سب سے زیادہ خلاف ورزی ہے. تشدد ختم تب ہوتا ہے جب آپ کے اندر معاشی استحکام ہو. خواتین کو جو ہے نا ان کو سائیکو سوشل سپورٹ دے. وائلنس کو ختم کرنے کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ان کو اکنامکلی امپاور کرنا ہے. ڈومیسٹک وائلنس، ورک پلیس ہراسمنٹ اور سائبر کرائم جیسے ایشوز آج بھی خواتین کے لیے بڑا چیلنج ہے. ان مسائل کو ختم کرنا ہے تو خاموش نہیں بلکہ آواز اٹھانا ہوگی. ذوالقرنین مینگل، PTV نیوز، کوئٹہ. داسا گڈ سرٹی موسم عالیتن تیری معلومدار کین برو بلیٹنز کا انومین موکر کیوا اللہ نما نگیوان.